Dobar dan, ja sam Draženko Mamić i ja sam starija polovica Intera grupe. Ja sam Robert Jurica Kračić, izgleda da sam ja sad mlađa, oficijalno to mi ne kaže često, ali suvlasnik poduzeća Printera Sveta Nedelja. Mi smo firma tiskara od 70 zaposlenih, koji smo se prije nekakvih 12-13 godina spojili s 3 firme u jednu. Počeli smo, pa mogu reći, megalomanski, razmišljali smo o velikim stvarima, na kraju smo razumjeli da to ne mora biti tako i da sa nekakvim manjim ekskluzivnim proizvodima možemo napraviti lijepe stvari i da smo zadovoljni u životu. Danas smo Robert i ja vlasnici i vrlo smo zadovoljni s našim poslom. Pa, kolegi uvijek sve najbolje, znači mislim da nema tu potrebe, pogotovo kad je nešto snimljeno, da bi se to moglo poslije i vaditi češće, tako da mogu reći da super surađujemo. Imali smo zanimljiv nekakav start gdje bilo nas je više, 2009. nije rečeno, bilo nas je 5 suvlasnika, neki od njih su izišli. Igrom slučaja to je sve, to su nam braća i familija, kumstva i sad smo ostali nas dvojica i u prvom momentu, bez obzira na tu grupu, mi nismo jako blisko surađivali, ali svako od nas vodio nekakav segment. I onda smo se zadnje 2,5 godine mi odlučili sjesti u jednu malu sobicu. Znači mi nemamo svako svoj ured, mi sjedimo zajedno i prvi dani su bili zanimljivi jer na neki način odgojem. Dražen je osoba koja govori sve vrlo direktno, a meni je to po mojem nekakvom obiteljskom bilo vrlo čudno. I kad ti čovjek kaže sve što misli, nekad ti zna biti teško. I tako da mi trebalo jedno sigurno godinu dana, sam ja odlazio kući i promišljao o tome zašto je on to rekao, na koji način to misli ovo, ali na kraju ja mogu reći da mi je to jedno od najboljih iskustava, jer ispada da uvijek znaš na čemu jesi i meni je to sad vrlo komotno, razgovaramo se, imamo, kako je jedan naš tu savjetnik ili ti moj otac rekao, ne izlazimo iz sobe dok se ne dogovorimo. I do sad je to bilo u svakom momentu moguće i tako da ja bih rekao da uživam u ovom poslu, to je nešto što me veseli i pokušavam držati, pošto sam zadužen za prodaju, pokušavam održavati brojke pozitivno. Meni je bio interesantan, pošto smo malo je razlika u godinama između nas dvojice, a ja volim uvijek sve reći odmah, da ne gubimo vrijeme sa nekakvim razgovorom u rukavicama, pa mi je bilo interesantno kako mi on pokušavao nešto reći, a jednostavno se nije me htio, možda mislio da će me uvrijediti ili da će mi reći nešto što mi neće odgovarati. I onda sam ja to pokušao nekako skraćivati te nekakve naše razgovore, ali evo, mudrica nema, izgleda dobro, ljudi ga vole, stalno je vani i sve je kako treba. Meni je jako bitan taj sportski segment. Kad smo se spajali, bilo je, kad si sam u firmi, onda je to vrlo zahtjevno jer moraš sve stvari. Kad podijeliš neke funkcije, puno ti je lakše. I kod odluka, i kod promišljanja, ok, možda nisu odluke tako brze i jednostavne, ipak tu treba promišljati i slušati neke stvari, ali meni je bilo bitno da, recimo, ja sam ljubitelj sporta, više manje sve volim, ovisno u kojoj fazi života mijenjam, sad sam momentalno u tenisu i meni je vrlo bitno da ja mogu početi dan sa svojim sportskim aktivnostima, da nisam vezan tu da moram dolaziti u 7 kad radi proizvodnja ili u 8, da imam taj fleksibilni dio i to sam tu dobio. I to je meni uz to zadovoljstvo u poslovanju, to je meni, recimo, ja bih rekao, jedan najbitnijih dijelova. I to sam zadovoljio i Dražen to razumije, tako da meni je to, recimo, najveći benefit. Iako ja to onda iskoristim na jedan drugi način, pošto mi zajedno volimo gledati nogometne utakmice, pa onda hodamo po svijetu i
fino jedemo i gledamo dobar nogomet, ali mislim da će se uskoro početi baviti šahom, jer kako se forsira u tenisu, mislim da i kako mu leđa odgovaraju na te njegove izazove, mislim da će on uskoro preći na šah, jer je to nešto gdje se ne može ozlijediti. Mislim da će to biti. Ja bih rekao da tu dolazi ona naša razlika u godinama, gdje mi uvijek nekad podvuči s vremena na vrijeme što bi trebao raditi, ali dobro, to mi je drago. Iako zadnji put kad smo bili u Turskoj, ljudi su ga mijenjali za domaćine, tako da, da mi je to bilo smiješno. Mislili su da je nekakav igrač Bešiktaša, ali to je ispalo. To radi Tena. Svaka nekakva nova situacija je novi izazov. Tako da mi smo u nekakvim ovim našim sredinama naučeni od malih nogu da smo stalno u nekakvim promjenama, stalno smo u nekakvim novim iskustvima koje su naša okruženja donijela, tako da mislim da se mi jako dobro snalazimo u tome i nama je sve to normalno. Ova korona nas je malo zatvorila, ali opet smo se malo, tu smo naučili da možemo biti i s malo manje ljudi, da možemo raditi iste poslove, tako da svako zlo za neko dobro. Ja bih rekao u mom dijelu, u prodajnom vođenju prodaje, bila nam je 2019. na 2020. zahtjevna jer su se pojavom COVID-a, vanjska tržišta, mi smo zadnjih par godina orijentirani na izvoz, volumeni ovih proizvoda koje mi radimo u premium segmentu, luxury magazinima, knjigama, katalozima prodajnima, u art stripovima i takvim stvarima, jednostavno kod nas ti volumeni nisu dovoljno veliki i mi smo morali izići na strana tržišta. I to se lijepo, godinu za godinu, lijepo se slagalo, to je lijepo raslo i onda je došao COVID. I u jednom momentu države zabranjuju izvoze, ulaske, bio je problem sa transportom, i nama se u jednom momentu iz relativno pozitivne situacije gdje stalno nešto raste, sve zatvorilo. I onda u jednom momentu ja bih rekao da je tu Dražen odigrao najbolju ulogu zato jer mi smo se smanjili. Rekli smo ok, nećemo raditi ludosti, ajmo pokušati zadržati kvalitetne ljude, ajmo to sačuvati, neće to uvijek trajati. Zato kažem, malo se pogledaš gore, moli se i stvari prođu. I mogu reći sada, evo, ova 2021. je opet povratak polako trendovima gore. Vani su se počele raditi, ponovo su krenuli sajmovi, ne toliko puno proizvođači rade, tržišta su se, ja bih rekao da ovo vrijeme možda nije toliko, da ova kriza nije bila toliko financijska koliko je bila epidemiološka. Znači ljudi nisu izgubili novac, nego su oni jednostavno su se stisnuli. I sad opet dolazi do toga, turizam je krenuo rast, tako da ja vjerujem da je pred nama su bolja vremena i prekrasno je to vidjeti. Jer ta godina je bila godina hibernacije, baš nam je bilo zahtjevno, ali opet pozivajući se na to partnerstvo, uvijek ti je lakše kad ste dvojica, pa ako niš drugo, lakše je malo plakat kad je dvoje. I znaš doći sa nekakvom idejom o kojoj si razmišljao cijelu noć i onda kad ju kažeš partneru, onda on ti kaže svoje mišljenje, onda vidiš da ideja nije baš najbolja, nego da ima još nekakvih drugih izlaza i ja mislim da je partnerstvo u poslu krasna stvar, jer ako su ljudi normalni, to je puno lakše za raditi i za nekakvo kvalitetno funkcioniranje. Mi smo zadovoljni. Postoji jedna stvar, mi smo zaista dosta razmišljali kad smo se udruživali i prva stvar koju smo napravili da smo si organizirali nezavisne nekakve vikende u kojima smo si organizirali predavanja o egu. Kako govoriti mi, a ne ja. Kako pred ljudima kazati da smo mi odlučili, a ne da sam ja odlučio. I na taj način smo se pokušali formirati i bilo nam je puno lakše. To su bila nekakva u 3-4 mjeseca, 3 vikenda, gdje zaista nismo izlazili iz dvorana petak cijeli dan, subotu cijeli dan i nedjelju cijeli dan, gdje su bili različiti predavači
i to nam se pokazalo kao krasna stvar. Ma ja bih rekao da ovo isto slično, mislimo da tome smo radili cijelo vrijeme, jer to je u partnerstvu u kompi je to najbitniji segment, da li možeš nekog čut, najčešće radi svojih ideja, najčešće slabo čuješ, razmišljaš o onome što govoriš i pogotovo kad je više ljudi, onda je puno šumova. Mi smo to uspjeli, sad kad smo dvojica, ja bih rekao da je to još znatno lakše. Ali evo, ja bih rekao da pogotovo i ovo malo, kad se svjetlo iz tunela vidi, da je puno lakše živjeti kad vidimo da privreda ide dalje, onda mi vjerujemo i mi u 2022. imamo dosta investicija, mi se sad početkom godine selimo u novi prostor koji se sad radi, Dražen više manje vodi brigu i organizira cijeli to, tako da ćemo imati vlastiti prostor. Prvi puta od kad postoji firma imamo nekakve poticaje koje smo dobili, pa ćemo zamijeniti jedan dio strojnog parka, tako da meni segmenta prodajnog, ja stvarno mogu reći da se ja imam sa čime hvaliti, šipuriti i da će to biti jedna godina u kojoj ćemo vjerojatno raditi još bolje. Evo, tako da sam ja jako pozitivan. Sveta Nedjelja je krasno mjesto. Sveta Nedjelja je blizu Zagreba, a opet nije Zagreb, a možda i je Zagreb. Tako da Sveta Nedjelja je mjesto gdje su ljudi nekad teški, nekad neobični. Ja sam tu došao, evo, zato što je Robert već tu imao firmu i mi smo odlučili da ćemo ovdje ostati, na kraju se to pokazalo kao dobro. Ljudi koji vode Svetu Nedjelju su vrlo su stručni i vrlo su ekspeditivni. I to je nama jako bitno da na svako pitanje dobijemo brzi odgovor i ne je odgovor, ali ako ga znamo kakav je, onda nam je lakše raditi. I nama je to jedna od važnih karika za naš posao. Ja bih samo kratko, ja bih šaljivo jedno. Kaže, kad smo došli u Svetu Nedjelju, nakon par godina kad je došla na 2009. kriza, puno hala je bilo prazno. I onda u jednom momentu u jednu od tih hala je došao Rimac. I kako se Rimac razvijao, rasao, postao sve uglednija firma i krenuli su projekti, postala je Sveta Nedjelja sve bolja i sve poznatija. Tako da se nama ona iz vica jedno kaže kad imaš cigu ili doktora, tako da u ovom slučaju imamo doktora za susjeda, pa i nama u Svetu Nedjelju